Raja kesel. Kasih dahulu. Dahulu. Jadi pada tema operasi dulu di Rodo kami kita nomor para masawari di Vegasano Gulaunon Dokter Hakani nama Tuhan nama Dokter Molo kami di Jolo kami di Budi Molo kami di Jolo kami di Jolo kami di Budi. Jadi alasi sada anak sada guru di Mahita di Vegasati Pior nomor para Mahita. Jadi raja dulu lima sinamok ne Buruntai Beremi Tunggulun dulu di Calo kami juga sebelum dilas ni rohanami rohami matafoto kamuna lima tulak nihilan kami Berem. Jadi juga pasti kianon molo di Jolo muna tamburu sinura to di Jolo nami dua seburu sinura. Jadi di sana dulu sinamat na bulun di Jalo kami tu sogon dia peor bulun yon ba las barohan yang para kisiduli mandalo ima sinamat na gudangi na pinasahan ni perbulan da saat majolo pinasiya. Jalamu, ay siya doon ay asal butuh kami siya apa lagu hasil itu apa nasi dulu nam. Jadi ada si donokku sakit, ada do hatani nama jual nama dok di Bohela di Waburu kata di sini jawab do takut kata dia pun molo. Yon di buru namanya buru sinura alai mulu dari jodoh di tulangmu buru si Daud mah jadi nah udok desi dalam dohatan ini nama Tuhan itu mesti mandokkan kok bejawin na kok dengar gula-gula cukuria be bere mau buat buru tong buru di tulang jadi buru di tulangmu doh yon buru namanya nah jadi ada si Daud kepada mesti itu ho guru kasihan ya kita bayi asal sama perhoram opuk kasihan nah seorang hari nggak kokor hatam ya lima turutan ini sibat yang lima situ orang jadi di sodo noai tulang ni nama ngalap ko paham doon tak kulak kami paham nah jadi bolo tunganok pe akana hurang di hamuna dua urang jumol ho mangalu-alu tu aulah amina ko jumol do ho mangalu-alu tu tulang ni na mangarok ko iba kuda kian hame hula-hula jadi songonima kuda tu hamuna dua jadi oke para siduli ba songon nama nabai hata na kisinau na gunangi asa sa titik main na so pagolang-golang pangarau. Otik sesadia pesinamat na gulot na pinasahan ni pergulot ka. Basta Tuhan tama naman gugipan pasukan. Ini mahal kasihan kami at para mula. Oleh adik. Dia bapak namin sa Jakarta. Mga katahon. Kaya may horas mo. Jadi mulai ating matutu. Dengan at para sa dunia namin at para tikyon. Kita matutu marsite ulan na nakapata. Pero daw matapatong kami. Dala taruli kami. Burutay. Makita ulang kasi kape sa ulang makita mo lang yung ulang niya ng koton. So na para namin moro kami di Jolo kamu madipudi namin moro kamu di Jolo kami madipudi kaya ang gilid mo makita ulang to sa ron sa gajang na balita gabilita gajang ng balita horas kaya si Maron ni Tuhan sabi nitong bagay na tumot na positan mo narito mo itong gawin alam mo tutok kita masih maluluan. Ikaw berehasian waktu guru. Ada kata nama dua tanggol malam dibilang tanggol nomor negara. Urusin dia pun bere mangar tu tanggol guru ditulang. Hebat itu. Guru kalau di apa namanya guru itu nami guru sido.
coba apa mau, oke. Kalau nggak boleh sidur. Jadi saya nggak mau tutup rumah tangga mono, jadi rumah tangga yang berbahagia. Agar mesti turun dia karena berkuri, agar orang mau hatan itu hatta. Tong sadar orang itu dulu, jangan orang itu dua. Asal betul kau mesti tukul sama surat Eropa. Masih yang ini lagi sama lepas kita. Jadi mulai ada mabuk pemerintah, soalnya para seduli, kalau kata setuju nama dok, asal baca untuk nama satu, nomor dua. Orang sama macara senang di bertai, dan mereka dah macam para nama kalian. Apa? Jadi naraku orang para musik nami. Musik itu para kuwi. Santari mainan, inam soribra, santari marinamuna, opraga kala saluta, naruri pestaju, dianak menyo, baru behari tomo permoro, pada foto kamu kurang di promorio, ralaho basato, titim malaku Naro pujono muna Kalian naro Ulu mataku Ulu misi berlasuna Bicara mati tiparaku Hidup mata pasu-pasu Bahkan di gaudura Kali pacamurat direre Saya ngomong baru dikura Non mi seperi alla pere, siamo poi fornitura. Non mi seperi alla pere, Santa Vita ama pregamo, Santa Vita inam solibra, Santa Vita Maria, Dalia, Carlo, sei ora si da me.